because yes ne ka onipa bi nko anka maame no wowu unse da no meka no ha say maame no asem no enye na pomodin asem eni hia yen adifo ne imomo no eye ni wu asem mani be in the realms of the spirit na Ghana nyina na yesu ne enya yi ni nyina ye shitare tuntum yen kan hu se akonya bi a wote su bia no obi nso sinya sa akonya na waye de be ope enti maame no ene na busua ade krontia sebi se kobase mpo so resign or be resign no sa de no so o mo hye na o mtu wana mo ebi ni san ebi ni sunsumu enframaboni ya ebofa me ho e so mtu wana mo na sa sunsumu enframaboni ni firi no ho okay ena ne to so bim na pomden famu a no ma bi atwechi ma no yede yenim ni wo meminim ni wo mu bia sabi e wo se no en wo hye mu di mu djuma yi efise se sunsumu sam ne firi ho na apomden no ewie peya sabi obi anu mo betimi aka tense on resign owo tumi edi ehim so ewo NDC party ni so owo tumi him so enti se NDC for party ni innocent people o yem panyimfo wo mo no pese sa adwene ehye ni patiri mo sesebe owo pese sa de ni firi on mo ni kwa so mo tena okwa sa radio okopie mu ewo ntintan fide ni so aye rumors we say rumors and ye rumors and na momonte so a wo mo e kyerese ye maame na Jane Opoku Agyeman waje leave esane yade ensem anansen e beto monten a o tu kwan ekosa ne ho yare kakra eno nti enam so ama wonya 3 weeks leave asemi Captain Smart so ewo onya TV so aba be ka say ena ekonu nti maame no agye leave na so waje leave akotene fie dia ene na Julius Debra beto monten so se wono ena ye acting vice president no obekoso a edina konya se acting vice president we ena ebi kyerese ase maame no NDC fo no wo mo de ne prepare ewie na afo mo yi nesi nchen na wo mo de obi aba behina na ebi so kra kyerese maame na nkasa no wo pepam paade onyaya akwa resign as vice president edema NDC amanyoku no ebi so kra kyerese da bi esan se 2028 Ghana ebesan akoto aba na na ni so de no so eba be press Ghana beto no so aba na nka eja baba be oba wudi kan se Ghana mampani a enu nti na ebi mu pese omuyi no edifiri wenum nyina no eye entiye ya enenam ye maami ne nsem no ho too much G8 no ni buso ohwe meso no we mi subscribers no now the bell na ka ho sa no upload ni to pe on the first person ya unsa ebetimi aka mensa aka Prophet Prince and cancer e wo menchen ha ye no ebididi nkomo mensa wo me no ka me ho ne ma na kwa aba mejo sumame papa bibi aboko obade na dawo ma bibi aboko na so e nyame adum e da so ti ase rumors ye ekosu defo wenya bi ate watibi matibi pa matibi aye onwanwa se yama ne leave ana se ne eba bedu ya waje 3 weeks leave aye onwanwa na enye me nwanwa pi just say eyema reho yes but enye me nwanwa adi kunti enye me nwanwa na say in the realms of the spirit ni bibi koso yes ne ka onipa bi nko anka maame no wowu unse da no meka no ha say maame no asem no enye na pomodin asem eni hia yen adifo ne imomo no eye ni wu asem eni hia efise se empo apomodin no to chema no benyina che no de nani bi hu na busua ya rechichire ne imomo no ne tie ne say whether say odaso eye na dwuma whether say o kofiu wasi yesere e wo sunsum wiase na owo mframa e bofere no eno ni ade enu nti na ma mewra ho enu nti na yare ho so yes enu nti na yare ho so emfa ho ni live na wagene still na from an gusu obo yes emframa ni gusu obo obi o wani bia eni emframa ni egusu obo asempa na meka no because many be in the realms of the spirit na Ghana nyina na yesu ni enya yi ni nyina yehye atari tuntum yes ti ya di bi o se ye nyina ye bo wo mpai bom yi na ade boni bi wo mpia no ba di Nyankopon ye de be ni emfam firi wono ne ekoso e wo ye maame abrabom e kame ye se eno abi e na ekoso formal president Uncle Ata nyame fa ne kra nsi eno so sa beto monten so
papa no yare oso onyare no ho ye na ye di papa ya babesi airport na wo hwehwe chega na fo so no ho ye di wo ye fit no phone sa fe beto mo dis class o jeje class papa no resign or so mo resign sa vetre na sam nyame fa sama nyame to nsa de frɛ no call ye ma me di se se pressure sa de start e mount won so say ebe ya on resign na pomodin ti ni nkwanti on resign na konfa kunye no to be we page dri de eye wate Ghana mani nti ka be ya kon resign sa resignation no odwene ho se okay ni nyina ne so sebe eye noma e koso sunsum wiase eno ne piepia because e wiase yen kan hu se akonya bi a wote su bia no obi nso sinya sa akonya na waye de be ope enti maame no ene na busua ade kronti a sebe se kobase mpo so resign or be resign no sa de no so o mo hye na o mtu wana mo ebi ni san ebi ni sunsum emframa boni a bofa me ho e so mtu wana mo na sa sunsum emframa boni ni firi no ho okay ena ne to so bim na pomden famu a no ma bi atwechi ma no yedi yenimni wo memimni wo mu bia sabi o se no en wo hwe mu di mu djuma yi efise se sunsum sem ne firi ho na apomden no ebi peya sabi obi anu mo betimi aka ten so on resign okay enti ni nyina na se ne ekoso no mo betu sunsum na mo na ade na tima firi ho no ena nyankopon so etimi sayade ena nyankopon wetimi pama ahomone sa ahomone djumadi enti sa na mo ntuo ne mu yedu a ni nyankopon adom ne opone fo na hyehyɛ ni nyina efiri wono mo a nyankopon bo betima san de be atena so ntime de ka me nko a enka meka se sebe empempenso ai no ma aduru omma nani mmere se ye be working o ma na nyankopon asama na fa na ntuma pa efira ye hwe NDC party aye maami ewum ne ekoso e be kyerɛ sɛ efifi sɛ ne abo bi kra bɛka we firi ntumam wo mo mpɛsɛ 2028 obetwintwa wo manam nti ne oni hɔ a sɛ akyire din osusu sɛ MPP party ne maami ne din bi so kra kyerɛ sɛ Abraham Mahama ekochusu no wo mu nim sɛ maami ne ho ensisi ne ho so yi wanyin wa ye mmerenti na dodo na akra mpene so sɛ wo bɛfa no ɛna okofa no nti ne yenye bibi fa hye no maami ne ti nyina ne so sani nyina ti o mai mo no politics de ensem bibrebe ne wo eye gain enoma bibrebe na ekoso but ne ti nyina ne say sunsum wiase no owo tumi edi ehim so ewo NDC party ne so owo tumi him so entinam so owo tumi ehim so ninti no eno ne ade a empanyimfo no omo susi so omo innocent no na omo no mpese owo emframa ebo enam party ne so ne sabi ebetima hete na didi mboni abre party no also mutu ana mo bi ne saade ne timi eyi firi ho anya saa je wo akasa in the realms of the spirit ne sabi o mutu ana mo bi eka o mo nko aye won krofo bi eka o mo nko anka maame no sabi nko nti ase enye se bi a wo yare keke because o yare kura de asabi ye be hu so ti ase da bi je won krofo bi o in the realms of the spirit no mo no e prot se maame ni firi atiase fo asase so enti se NDC for party innocent people o me mpanyimfo wo mu no pese sa adwene ehye ni patiri mu sesebe wo pese sa de ni firi ono mani kwa so metana okwa o so mutu ana mo no me bibi fam and based on ye koso no so e kire say politics ni so wure mu a so obenyo ho because mama sebe ete say akroma sa akroma ba na say akoko no ne man eye ebia be 4 na 5 na 3 a wo obenya obia obedi be obefa do wako enti no so person rap politics mo so be mo ye hye na mo ye nam if we say politics eye one of the careers as we wura mu a na se sunsum banbo na wo so a ni onu kuta mi bi opesa either say opposition wo you free ho ana say bia wo do ye sacrifice de wo ye na de bia se banbo na wo so do be enti ade wo ya ekoso no beyond physical beyond normal yare sunsum ade a sebe kusian kasa na sunsum yase no nipa boni fo bi peso pai o ka sunsum ye se yenhwe trend a ye maame yare de aba de fa central region ase nkomo na kwakọ ye se obi fi central region obeba obepagya bia no ye twa ne so
Anklata ye twa ne so kwako semisata ye twa ne so maami nso so aba beto so biesa e na wo Central Region maami ne tie na ne so ho enye Central Region in particular but ne tie ne say ye wo enkrofo poti bi honom ne se wo pie firi honom na wo ba omunim say sebi say ni power so a ebi obetima pon homode ana obetimi akona mu abrabom but ye wo particular people bi nso so honom mo nso so no feel like say ni kwan say obi pie firi hoba ni kwan say obi pie firi sa bia no ye de be eba enti so na pie firi honom banko ade aye do be ya ade eno so ya ade wo enti ye me person me kapa ne say sa trend ya empanyimfo na hu na obi anso so hu obi amfanya futu okay so we share life na wutimu ne say ade bi ya ye trend kakra bi ana uti oya ekwan bi bibia mo na uti oya unya position bi ana yare ana so timu ne say wo fa bi tu kwan ape unya bi tu kwan ape anche eno da ne komisani anche eno wuye anche no koda prison utimu say ade bi ye trend sisi wo abusuam sisi ewo abrabomu a no one kasa wutimu ne say the way enoma si koidie enya ba ko nenye mienu na nya miensa unhia so bi beka cho sa de na spiritual o we se we ye bibi fa ho na wutimi si ano kwan anya sa ade na ekoso na ekoso no be kwa me bedum pempen so bi wo nipa na nkasa na be ba bu afa so enti ade we ya ekoso no ma me highly spiritual na spiritual se ninga na ono mo to akode no so ye de be e di free na ninga na say wo de nya obi na be fa odifo se ne odi kan senka eye busuamu a anka ene ebeka se nipa no na enye ho adwuma na abusua no se bi abusuabu ho ba bi wo ho kwa ware a ontimi ntina ware na se nkwa wiye obehwe no ne maame ko ye saa ne sister penny ko ye saa no so ko ebi wo ha ye se mema ofi ha no munye nu 40 inti 39 ne wanyi se wedi wetimi anyi wa ya ade eye 39 obi run 40 mu anatum na wewu na no so akwa ye trend inti se bibi se no obi e break a individual bitimi sori gina no aye ho adwuma na ye yi we saa trend we akwa ye region bi trend inti ko ba ne se ye ho adwuma eno na region ni nyina na ye ho adwuma ana wo na adom ne beto so na pie so obrempo afiri wo no say bia wa rise be do president wa rise be do vice president wo na sa asudi na beto so ye ho adwuma okay eno yo sunsum nipa nyankopon adom awrade bi na ne bi na so okay na otewe nyankopon ne awrade nyankopon nya kire kwan yemfa so kwan yitimi gi sa de ne de firi ho nti se ko ba se bia memfa ne sesebe ye maame se we decide se okay o share ye show yiye no ne ni aba no se asen ye kana se trend bi sa da honom na opeso onu ne ginam na otwa sa de ni se ne be ya obi pie free Central Region bia na enko ba se sebe e bia de bibi sa e ba be tag na na se bia bibi sa be koso a eno ne your spiritual direction etini ye de si anon kwan it is spiritual direction so ma wo do be brepe your whereby abusuamu ni pa ba ko ana se bia region mu ni pa ba ko etimi de no hosi wo etu sunsuma na mo Emma sunsuma na mo based on send a problem na ACT no ano how many person you feel na ACT no se nyankopon honhom e kire directions ayenyenko a yetimi ye whereby nipa ba ko na be gina ma yi omamu ni nyina ya how ne omama na ye free ho eti se Yesu bae Yesu nipa ba ko nanso Yesu Kristo moja no nyankopon adawoma mfasode de ma adasaman nyina enso nipa ba ko ena Yesu moja na so for me a spiritual direction anything your spiritual direction be or try na wutimi di aboa moja Christianity and yese bone but e de besine your spiritual items be on ma wutimi di aboa moja Yesu abewu akwedi ne moja aje ye nyina achi oh yes mami I say no na ma Christianity every unso kai masere well there was a time obi enya yare bi what ye chinya difo bi any one more asema make everade ne Bible ne kutame odi for ben abego ne din so ye powerful wanko empire ba kan be ben one toy e wo mia spiritual direction spiritual items ben one ye wa ye bi pia bi enso ne nko enti no obobobo asofo no ene nsole awakọ no ene sabe enuoma wo yusu no na still ne ho entono no ena me yese da bi o ma memre na me hyedam hwehwem ena me just one night me pega ade ne de kwa awrade me ja ne me ye bia na me pega de kwa awrade ni
me pega de kwa awurade ani ma pɛ maame me kan wa fidie so a obi adwene mu nra obekasa me occultic pastor nenso meka unim ni me hu ye ne say spirit korona wote bra no abra boso na ama ne yare ne nkɔ spirit ne chiwade nyina eye prako moja asem pa no meka no wa fidikasi so ade asofo abompai ankɔ omu chicha fasting man ankɔ omu me man oko heba hospitals momo me man nduru ankɔ mese me bom pae no enyi me hu ye ne say aboa moja ene se wodi dware a ne ho beto no ampara prako moja prako pig ni moja wo ene wodi dware ye me man di dware ya ne ho to no onza asema me kai obi beta se odi fo hu mfiri nyame we ye bosom we ye bronsam we ye occultic ene atime ba bibi sei enno na ama se wonti nyame ne huna dia obrɛ wa brabom inti madin sen kama hu bibi se ya enti ye de be break kama ya santoye ewrade babu quotation enso ne nipa ne wu enti ye mu se obi e wetie ye se yare nipa yare nyina ne bompa ye ko ye musa sabi problems nipa na mu nyina anye bompa ya ekɔ ana ebi kɔ by the wa Jesus spiritual direction no obey den wo hu enye ne wakosua free bookum enye ne sofu bi aka mo ate eye that instant na we deal with the problem no ubisa nyankopon a ne awurade nyankopon be ka kire wo no enno na we na ma me before be bom no me ka sem ba ko bi on se me ka mojai abo mojai eye obi awon wa me kra me ho adwuru ka busa se na yesu moja na obehwie hu ye no eja adwuma ya na okay so yes ana ma me bi bisa se te sa me yesu moja no eja adwuma ye dia enye me bisa so se enti tumi wo yesu moja mu ni ho tumi wo yesu di mu ni ho enye da so yare ko hospital ane ne sai nyade badwem banmen me so 30 prophet prince in cancer obinyina che no wadwene mu bebi tumi wo bible mu ni ho tumi wo yesu di mu ni ho tumi wo yesu kristo moja mu ni ho diabetes na how pressure na how no glaucoma no weni no so no cataract na esi weni kosuas ade na mompa ye osofo mompa ye mane nko kan kre inti sayare nyina ena ube yesu din ube gina babu quotation so ena nyeni nyina na ekwa menkase nyeni ebiko ba nyeni nyina inti se nyeni nyina na ekwa dia eni ebusase ne enko ebe ye den ade bia bebo yesu din na ade na enko no yese yesu din na tumi ni asikire ne se yesu peso che se wodi ade no solution a hye na debo enti ko hwehwe Yadi bia be bompa ya from bia woni pediem about the same yadi can say about the liver problem about the kidney problem about the all say some yadi no one bompa ya fa yadi no na nko no simle mu Jesus o peso a kire se na ni mom a ban bi ho se wunya wetifo bia na say heba doctor bi woni dia na se wetimi ma obi na so de twitiwa o ho betaw enti kopepa kira kwan anya sa wo bewu enti Nyankopon de bo no whether die esi ho whether the leaves whether the fruit whether the bark whether the roots Nyankopon edi tumi ahyem say enne bo adasaman enti wonti nyame ne na Nyankopon no won kasa wobekọ so me Yesu dia na yare na ku abran so anka solution ne odua bi mu samso na moa ya wa yare bi ni problem bi woni paso Nyankopon no solution akọhya aboam anything at hospital doctor timi catch us say jai meeting in our let's start with fish obi on mo a ni moja seminti timi catch us say relieve ankoa obi o timi catch us say restraints nkoa abenti na akọ hospital doctor timi catch us say jai aduane bi di ba aduane bi di jai nam bi we enam bi di we if say nam na wose we no Nyankopon the solution bi ahyem sa no na messiah de it is one tiase Kle bibia na Yesu din bibia na Bible quotation na wabo Yesu din ache wabo mpa ya ache wagina Bible quotation so ase na ne tia na start hwehwe mbusa se na ene kwan ben enu ne brade be kirum enu bi
eni timi kopiem se aboa eho ade Awurade timi kyerɛ so de tumi ahyem enti yɛmfanye enti aboa mogya no enye bɔne ye Christopher eni atena asema yiwu odifo eno no etifo no de comment ne beba ye ba bebisa ho asem de amawo na ye wie nkomo no sese ye maame ni abeto montin so ayati se ko ba ne se yampade a o ko live 3 weeks o ko tena fi edi anamo ne de nim de ne wo so ye abra wo kwaje na ho wo fi e de ahwe ne ho yare okay media ne meka kire ye maame nyina ne se empon ko betena so aye adwuma o se o ko leave o ma n'animre e wade baako bi ho eno ni sunsun anamontuo ifri say impempi ni mpanyimfo no se omusua ade ekokuduru se bimpempenso bi a wanye very careful awom wadwene be ye knowledge wisdom physical knowledge wisdom into spiritual matters kwa begin say yensem ho enso no so ni timi say ni pa destroy ni pa community enti ye maame eni na busuafo mu madwene nkosunsun sem so because ade we ye kan nyina e beyond normal yare e highly spiritual if you say yare dia wonyankopon do menya dia benya treatment but sunsun fam no e ade etimi claim lives enti ye maame ni mmare mo muntu sunsun na mo yemu bi nso e de ho asiwo esa asase so problem bi obi wo bi nyankopon ado me rade mfai so eti se me mfa se bi aye maame ni na busuafo so chinchini na omo pebe bi nyankopon ado sunsun ade watamfo na eye di tia oman ni nyina aye maame no ye betimi afiri hono mo a no so ma chinchini se bibia ensia omo ba prophet prince kansa mema no kwan amabadi nyankopon adom ya hyehyem ne ye huade aye ya ebe yisunsun yo tamfna sese de tia oman ni nyina aye maame eni afin so na pomten no help say nyankopon de ache mu nimdia ne de boa no so so be me nyina che no nyankopon adom ye de aboa no nti o ma ne nimbre odifo ye das so ya ne prophet prince and cancer na atwetwe nkomo no so adan ne nyame aka edi akere no edi mesrew se ubegya wadwenche wo susuye e wo comment section ho edi amame na afi we mi subscribe button so eye too much gh ya fa be on kan wo sa no upload ni to mu ape kokuro na won sa aka na afi wotini hu ni e ko nyina all the social media platforms okowa eye too much gh also all subscribe na wa like na wa share ama wo nwe bi so enya bi ahwe that gold any meeting e be sensia